abatora n'abajango batwe bateganisibwa abo kugera enkutombi hati binamasikongo emishuburo yabo yaza kutamburaje baza kuzahirwa arabugati nko kuraba ko bayitera hasi ndazimwe zirugamo kokati cyashimiza munonga kurongo muhando ubu igombora yagutkolera tuteganisa kumara imyaka 30 turutandikire konka tukuburwa emikono abo kuba tkozise mikono twaremesibwa konka nitusima sime gomborora batkorera bati atwara abana baterera baza kubona bakora za kwera ngena tahasigara nizanyambike tera abantu bona umuranga kugira ngo hona lebo ebintu njya gutwara ngebyo ebintu twantwendera umuntu ngempe ya muna tkorera izoba ushangana yahaka cyangwa kwato mu musharagwe abaretere gureda abatere mu majuta byone n'uburungi bwa gomborora kandi uburungi bwa Isinjiro South Chairman w'Gombora nagirango nabokora enkuto ezo zone zo kutekateka ngo ziri umumberambe teji mbaha iriyo mu wakupurani yitunga kikagatenke Gombora umuntu shara kuba tubetine ngutombi munonga kandi mpuranye no kusima ahabwa chairman wit LC5 umami Aroni Turahi okutwikiriza tukamushaba akatereza grade ya district ukugira ngo ije mu Gombora yiteji yachagati Gombora age nemwari yezo ensya kandi abantu batunga sente za road fund gasha kwa Felix Nduhura.